Tutoni shingi mushi umwe kuma matakiri Tharaka South no kuromba thirikari ishunkune nuwe ureshire mushi uyu wa mututigi mutubori mberia na kubibia nyomba obamu na kioro makiaria mariuga igereria uria gushuba utedio kumakire borichi litasiara matunda na gutege ntu kirothitwe kumatedia ndaigwirwa muti no gutemwa na muti uyu watemagwo warugamiritwe chabuchibo na ndamuringira thimu ikirero kia mwekoro yo wanti wejekene na rieto pombosa cia mara kumanturania matakiri Tharaka South sub county arabatwerie ntiga cia kimenda ntugwe momondo arabatwire kugambira na egamba ritwire kotini urabagambagira no arathi gutema muti hako muri aratura mwimba onto barabatemira tori baraithoka muci uyu anonto bokaria barekirwa nkarini ya borizi na kwenda mubangwe mwe no kanda idu etwa nkarini ni ana ntachoka kinyamujie kuthukia nwambi kinya kabeti ndatumanire kaborongeirwa na gacheko gukamatwa ndathie ndaingirwa borizi ngwemwe ngwemwe wakeru kirinda ura mama mbio kuri nionda wikadimo kadimo aku karutirwa ndani kwa nderwe enuka kuria nonto mbi kirinde kiri mucie watwika my sister nathire kuri mbi nonto mutu temirwe na agwa mberia kugirwa mbu na watwika kirinde gikaya irio gitumi twirwe borizi na ndogura borizi ndwathie twarara tukurara twarekwa rukiri na utima staka twandikirwa kana turimbiete meta twiwa ndeni bakoroka rukiri mucie barethera nyomba cio iri mbithangie bururu na miti gutemangwa onto barabakire bugite bwithirito bo batemete ntame enene nyamuye ndathia muje gunde no bethirwe gutiege ntukire kunywa mwanka ntienwa kaguoga kuigweka ntienwa gya kuria ntire bantu akumama ndiriunga na meje nkiromba akumama ni ugunde mwinyerie mono nonto nyomba akwa ibethitwe kira gintu tie gintu ndaomba gwakwa no tutwaga nkara mucini oguma miuga na ndingire thimu ndaya kuya ndethera kivumbi gya antu baingi mono na kuma guto kuthito kuingirwa tukire kwerukirio twethera mucie no mubithie basio ndisia isia bere nyomba ciake na cia nthaka yake muje musima nu wabethirwe etabethwa nyomba emwe abethirwe nyomba cionthe muje mugima nu wabethirwe na gutire gintu kiomba gwokorwa nuntu twinthe twari polisi gutire mtu wari mujie ntugwenu anto bonde bekirwo polisi na rukire baroka kwingatwa ikagitani wakuboritie thirikari kuthungira Antonio Boneke ngobamba kuwata gioto kiao gwe nyuma ya igeria riao kuwata motungata ko polisi ya Marimanti kurega guciara matunda mega tuthiete polisi DCI tuthiete kira ofisi lakini utia twethukitwe kinya hata kidogo na so far tutiri tonu ubithiti wa kila kitu na serikali imenyamaza na hii area iko na area chief iko na area manager iko na kiongozi wa nyumba 10 na hakuna msaada na hakuna anayeingilia. Sisi tunaomba haki ipatikane. Kwa polisi twathire tukuringa ripoti bajire baringa mbicha nambi arabu twachoka na araba bachoka batwira kaire bochenja kesi baira kwa DCI na from that time tukuthi kwa DCI mtu andikithirie statement kuringa na bora batwirite na after now tuza indisi tuonete kwa tukuromba thirikari kana antu bawendi bwega batutethie nontu tina kumama na tina ya kuria nontu irio biondi biabirire nyomba polisi ngandikithia ngachoka ngairwa kwa DCI ngandikithia na gutire nyamura ya thukua ntethua kana mbirwa no abura nkarutha abithirwe mucie na utia tu atwa kithuku kinyi thirikari tukimenyaga ati no mwanka uwe thirikari bakimenyaga untu bubu nontu mucie utiomba kubithwa ntura urega kuigwa kwi mtu gwona kana kuri hatua ibati kuthuku thirikari omba gwegwa kuri mtu gomba kumutethia na inkuromba thirikari anathi matiangi na thongere gate tugwatirwa antu baba iko gwatu antu baba uri kitumia kubetheria mami muji nkiripotera uru TV kumantere cia Tharaka Bite wa Paul ogwa kabethe.